dobrodošli u prvu epizodu na ovom kanalu. Danas ćemo igrati Clash Royale. I ovo je prvi klip na kanalu i već sam se malo uplašio. Evo 6 sam arena, sve ću uvijek kikujem. Idemo u jedan bet, bez veze onako, da vidimo, hoće li neko ti igra. Idemo kako? Ne bre, doći, ej. Hvala bre, vladirivac. Ej jebote, vidio, hituj. Tović. Pum. Ovo gore princ. On to ovdje. Tada. Eto, to je skupljeno eliksira za ovo dvoje. Znači, vrate mi. Tamo mi pukne net. Nema šanse se odbrani. Spum. Kik. Kako možda ode iza tavera? Sad ću da baci balon, 100%. Pogledam. Zato štamo balon, jeli? Ovaj balon će malo me zbuni, ali ode njemu kula iskreno. Mislim, ode njemu kula. Ode i meni i njemu. Moketnina. Ajde, super. Okej, on me za sada vodi. Ajde, super. Okej. Da. Ajde, switch. Ajde, switch. Bro, princ, možeš ti to još hit? Bravo, majstore. Bravo, majstore. Pogledaj, ne. To je... Bravo sam, bre. Ja bih stvarno ovdje. Samo nije da preživi, sad ne to. Vidjet ćemo ovako i ovako. Sad triple eliksir, wow, triple. Sam misli kako jako. Idem na 3 crown. Idem na 3 crown up. 8, 7, 6, 5. A, nema veze, prvi meč smo izgubili. A da, brate, tamo sam stigao do 1900 feja. Da, brate, koliko mi laguje baš. Inače, vidite već koji sam jedan bot. Idemo još jedan game. Malo ovako. A nije. Ovo je hog. To će da zeba. Voli kao... A nije. Mišljio bi opomići AFK. Tu je kupno 8. Evo fireball ovako. I... ovako jedna... Ok. Pomoć. Dobro. Ovo ću da zanemarim. Neće daju neki veliki, onako damage. Dobro. Sad ima scout panel 100%. A nema! To princ genij može. Okej. Na. Ej, drži se. Ej, majstore. Dobro ti malo. Dobre, ode kula bre. Da ti jasno. Šta, koliko je počesti ovaj bomber. O ništa. Možemo ove male bombere. To najviše mreze.
Jedna glupa kartica mala. Da tu malog bombera. Glupa ona mala kartica, znači. Napad. Idemo na ovu grupu. Mavić. Ovdje hitu dva. Ja sam, skoro sam. Da se mi pušuje na onu kulu, čini sam ja bacio ovdje. Sa nekim baluna, naprijed. Kule, princ. Ne! A taj, na malo. Malo ću ovdje imam farbol. Tam. Što kažem? Što? Bro. Možemo ovog malog bombera. Ga mrzim. To je najgora kartica u kašu. E tako. Ako bacimo ovo. I ovako. Sad mi je da ja ne vidim kog raidera. Makar eto. Ušti, brate, ne. Bro. Ajde, ne, ode kula. Shit, ne, ode mi kula. Aj možda lagano, lagano možemo se. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 6, 9. Vi malo hit. Ne daj. Okej. To je nešto malo. Ovo dobro, level. Ne sme. Hit. Ovo treba baci jedan farbol. Dobre! 52 helta. Ovo je nemoguće, ljudi, ovo je nemoguće. Koliko sam ovdje imao sreće. Ovo je nemoguće. Dobio sam ovaj sranje chest. Bio sam jedan klip Dex Rock. Bio bi silver chesta legendarnu kartu. To mu je bila čista sreća. Čekajte vidim. Imao sam tu 2v2 da završim ovaj challenge. Što god daje. Ajmo. Ajmo. Ti više skinu više 1000 helta. Dobro. Bro! Strane princa. Treba njima kavarnimo. Pa da imaš. Ne! Dozo Knight. Nije ovo Knight level 8, meni. Super lik. Super. Imaš jedan farbol. Možda ljudi koji koriste ove gluposti, ove firespirit i ove male gluposti. Hvala Bogu. Opa. Sad ću i borbeni stići da hituju i uništiće kulu. Super. Izlagat čast. Gledaš ovo. Vidite vi ovo. Znači baci poison, znao sam. Kako sam znao, ej? Kako sam znao da će baci poison? Ne mislim što ovdje ima Hoga i Valkyrie. I Farbol.
Sad ste ga najbali kad je double elix. Sad ste ga najbali. I sad neće balon ni desiti. To je to što se tiče ove epizode. Nadam se da se sviđa. Ako je, ostavite subscribe i share. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!